fil-pregnancy, anka fil-bidu tal-pregnancy, qatt huwa normali li inti tara l-bleeding. Just huwa komuni ħafna. Okay. Sounds li bil-fors ridu jisiru. U madan biex niċċekkjaw l-età tal-pregnancy fil-bidu. U bat jisir l-anomaly scan. Obviously earlier than that, ma tantx nieħdu gost li inti qed tħossi contractions. Alright. Għax ovvjament jista' jkun sinjal li forsi qed tidħol fil-ħlas qabel iż-żmien. Dan membrane swim biex aħna nevitaw kemm jista' jkun possibbli illi hi tispiċċa li jkollha induction of labor li Nixtieq nirringrazzja lil Sweet Carnations Holistic Wellness Center għal kura ta' wiċċi u lil Quick Fix għall apparat elettroniku. Illum fuq kelmiet ma' Bambinelli, reġanna magħna l-Dr. Sejra Xuereb illi kienet magħna fl-istaġun liħor nilqak magħna. Illum bid-differenza li qiegħda preżenti magħna. Eżatt. U bil-plus one. U bil-plus one. Bil-guest. Nilqak magħna, Dr. Sejra. Thank you. Mela, Dr. Sejra, kif forsi għal-minġili l-podcast qabel, hija tabiba qed tispeċjalizza fil-ġinekoloġija u obstetrics. Mela. U llum ħan niddiskutu kif qegħdin għandna l-modella, qiegħda modella magħna. Ħan niddiskutu ftit it-tqala. Il-minuta li mara ssir taf li hija pregnant, is-sinjali u hekk insomma mbagħad ħatoħodna fil-ġerni kollha ta' tqala. Mela, ħanibda bl-ewwel mistoqsija. Il-mument illi mara tara dawk iż-żewġ linji u hawn min ġieli kważi jibda ikollu suspetta qabel. X'inhuma s-sinjali li mara tkun tqila apparti il-pregnancy test? Eżatt, so classically x'ngħidu huwa li jaqbiżlek il-periodu. Kun tistenna l-period ma jiġikx tajtx qed jiġri. Ovvjament inti jekk qed tipprova tfal, forsi diġà għandek suspett li qed tipprova, so għalhekk ma ġikx il-period minn ħanagħmel pregnancy test. Però hemm sintomi oħra, ġifieri jista' jkun illi tħoss sidrek tender jew qed jikber, jew jista' jkun ukoll li għala volja suppost imissja l-period. Waqt il-period xorta tara xi ftit spotting kif ġara lili. Jiena rajt xi ftit dem u għala volja jiena suppost tabib tal-gajni, even me, it-fool, jiġifieri it can be quite difficult. Sintomi oħra jista' jkun li forsi konna dak il-famuż li nsemmu l-morning sickness, tħossok naqra mdardra, forsi tirremetti, jew forsi xi mood swings. Dawn huma jsu classic symptoms, però definitely jekk timissja period, missek tieħu pregnancy test. Eżatt. Issa, malli mara ssir taf li tqila u konfermat bit-test. X'inhu l-proċess? Ovvjament titkellem il-gajni tagħha u wara kemm normalment isir l-ewwel examination. So, pregnancy test mhux qed jikkonfermanna as such x'inhu l-pregnancy, x'tip ta' pregnancy, jekk kollox sew jew le. Ekku. Ġifieri pregnancy test ġast jagħtina sinjal illi l-hormone tal-pregnancy qiegħed ġol pipi. Dak biss fil-verità. Jiġifieri biex aħna nikkonfermaw il-pregnancy u nikkonfermaw ukoll li hija pregnancy normali, so to speak, iridu nagħmlu ultrasound. U ultrasound classically minn ġewwa, ġifri aħna ngħidulu transvaginal ultrasound. Issa, jekk inti malli jkollok l-ewwel mara li qed tipprova, so forsi tkun naqra iktar strict kemm qed tieħu pregnancy test, probabbli tieħu ħafna. Tkun qed tinkwieta, tkun qed tipprova tara taf kif. Inti qabel, I would say li qabel 7-8 weeks mhuwiex daqshekk useful illi tagħmel ultrasound għaliex. Għax inti fil-bidu tal-pregnancy m'inti ħatara xejn fil-ultrasound, m'inti ħatara xejn ġol utru. Il-pregnancy trid tikber ftit sakemm tibda tara sinjali tagħha. Jiġifieri aħna ngħidu at around 5 weeks tara il-borża tal-pregnancy. At around 7 to 8 weeks tibda tara l-borża, tara lines żgħar li jkun il-baby.
At around 8 weeks tibda tara, 7-8 weeks again tibda tara l-qalb tal-baby. Jiġifieri kif jaf kulħadd jew forsi ma jafux minn dak li qatt m'għadda minnha. It-tqala hija stressanti u ħafna nisa jkunu ansjużi ħafna. So jisu biex tevita minn din l-ansjetà, aħjar tagħmel ultrasound darba kollox ikun lest milli tagħmel wieħed at 5 weeks. Ma jkun qed jidher xejn jew tkun qed mhux qed jidher kollox, tibda tinkwieta. Trid terġa' tiġi għal ultrasound ieħor. Żgur. So classically, jekk m'għandekx problemi u kollox sejjer sew, at around 7 to 8 weeks, I would say. Issa ovvjament, jekk qed ikollok xi problemi, jekk qed tara ħafna demm, jew jekk qed tkun muġwa ħafna, jew jekk qed tara xi tisfija mhux tas-soltu jew tinden jew jekk ikollok indeni, ovvjament trid tara l-tabib iktar malajr sewwa. Semmejt affarijiet pereżempju bħal bleeding u ġieħ. Naf li pereżempju int kif semmejt inti fil-każ tiegħek kien normali li rajt li spotting. X'inhu ma dawk l-alarm symptoms illi forsi għalkemm hawn min jgħidlek isma' normali. Aħjar tiċċekkja milli tgħid u hija di normali. So fil-pregnancy, anka fil-bidu tal-pregnancy, qatt huwa normali li inti tara l-bleeding. Okay. Qatt aħna ma ngħidu huwa normali, just huwa komuni ħafna. Okay. Issa, l-iktar ħaġa ovvjament li ninkwitaw fuqha meta mara tkun qed tara l-bleeding, ovvjament huwa miscarriage, huwa korriment. So, sfortunatament, 1 in every 4 pregnancies tispiċċa bħala miscarriage. U mhuwiex għax hemm xi problema min-naħa tiegħek jew min-naħa tar-raġel mill-partner tiegħek, jew għax inti għamilt xi ħaġa ħafna nisa jinkwetaw illi għax marru l-ġim jew għax kielu hekk jew never the case, never the case. Imma xi kultant meta l-bajda tiltaqa' mal-isperma ma jiltaqgħux kif suppost u in-natura issolvi l-problema waħedha. Okay. U ssolvija billi tkompli bħala korriment, bħala miscarriage. Okay. Jiġifieri l-iktar ħaġa ninkwitaw fuq aħna meta naraw il-bleeding huwa miscarriage, dik l-ewwel ħaġa. Issa, xi kultant il-bleeding ukoll jista' jkun sinjal ta' ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy bażikament fisser illi it-tqala ma tkunx qiegħda f'posta ġo l-utru, imma tkun qiegħda x'imkien ieħor. Jiġifieri jew fit-tubes, pereżempju most commonly fit-tubes, imma tista' tkun x'imkien ieħor ukoll. Rarament tista' tkun fl-ovary, fiż-żaq, bla bla bla, but classically fit-tubes. Xi kultant dawn in-nisa jaraw naqra bleeding ukoll. Issa, oħrajn, especially per esempio fil-każ tiegħi, I mean ħadd ma jista' jgħidlek 100% x'ġara, imma was probably meta l-embryon jitwaħħal ġo l-utru jista' joħroġ xi ftit demm li aħna ngħidulu implantation bleeding. Which again sometimes does happen. Xi kultant meta jimplantja meta jeħel sewwa joħroġ xi ftit demm ukoll minn wara jisu l-attachment tiegħu li aħna jista' jifforma wkoll blood clot wara l-attachment. Li aħna ngħidulu subchorionic hematoma u jista' jibridja minn hemm ukoll. All right. Din hija I would say l-iktar waħda komuni li naraw. All right. Meta jkun hemm bleeding imma l-pregnancy baqgħet sejra. Eżatt, jiġifieri il-pregnancy tidher okay qed naraw il-qalb tal-baby, però xorta ikun hemm il-bleeding. Ovvjament, ħafna nisa jinkwetaw ħafna, jkunu ansjużi ħafna għax jafu illi bleeding fit-tqala mhuwiex normali. U ħafna minn dawn in-nisa, again, aħna biex ngħinuhom biex ngħinu kind of dal-attachment jissaħħaħ naqra iktar, nagħtuhom tablets jew gel in the form of a progesterone, which helps to support the pregnancy essentially. Ovvjament, again, meta aħna nitkellmu fuq bleeding fil-pregnancy, mhux bil-fors huwa bleeding relatat mal-pregnancy, jista' jkun bleeding minħabba xi ħaġa oħra. Forsi xi problema f'nuq tal-utru, forsi xi problema fil-vaġina. Ġifieri aħna meta jiġu n-nisa l-emerġenza u l-isptar minħabba l-bleeding niżawnawhom
minn fuq s'isfel, essentially. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li nkunu din naraw. Biex tkunu tafu eżatt minn fejn ġej and what's next. And what's the best way to help. Tajjeb. Semmina l-morning sickness. Issa jiena li ma kienx morning, fit-tnejn li huma. Morning, afternoon u evening. Bil-lejl le, thank God. Il-morning sickness. ħafna minn nisa jesperjenzawh. Jiena fl-istess ħin kont nara sigh of relief illi kollox mhix isew. Kont ngħid okej, għad id-dardir, mela kollox mhix isew. Jiena l-oppost, jiena ma kelli xejn, qed żgur ġara xi ħaġa. Żgur m'hemm xi problema. Għax imbagħad hekk jiġri meta flok tgħid tara I'm blessed. Tibda tinkwieta tgħid imma tgħid xi ħaġa ħażina. Welcome to motherhood, by the way. Għax hekk il-ġerni ta' mother, ma jkunx hemm xi ħaġa li qed tinkwetak, ma tgħidx hekk. Eżatt. Il-morning sickness. Ħafna nisa jgħaddu minna. Sfortunatament hawn min jibqa' sal-aħħar ta' tqala, imma naħseb il-maġġor parti iktar xi ħaġa tal-ewwel trimester. Eżatt. X'tista' tgħin għall-morning sickness? So morning sickness kif qed tgħid inti, aħna colloquially ngħidu morning sickness, però it's not necessarily limited to the morning. Jista' jkun kwalunkwe ħin. Hija komuni ħafna, 80% tan-nisa li huma tqal jesperjenzaw xi forma ta' nausea and vomiting. U hija antipatika ħafna, ovvjament. Imma huwa qisu reazzjoni tal-ġisem li qed ikun sensittiv għal hormon tal-pregnancy, dak li taħseb l-evidenza jaħdmu l-istudji. Issa, ovvjament hemm diversi mediċini li aħna nistgħu nagħtu biex ngħinu id-dardir. U hemm affarijiet ukoll naturali li wieħed jista' jipprova, jiġifieri affarijiet bħal ginger pereżempju, hemm evidenza li tista' tgħin. Ovvjament importanti li dak li jkun qed jixrob ħafna ilma għax minħabba li qed jitlef. We need to make sure li mbagħad she doesn't become dehydrated. U idealment ukoll tgħin naqra li nifisha billi tieħu ċertu tip ta' ikel, ġifieri affarijiet bħal ħafna dairy products tevithom, tieħu affarijiet naqra iktar light bħal toast, crackers, affarijiet naqra iktar bland basically. Biex forsi tkun tista' żomm naqra iżjed. Jiena kont isibnikom dan naqsam il-meal li normalment nikol fit-tnejn. Eżib nibda portionejn, nibda eżib f'nofsinhar. Ovvjament ma kienx iżommni ħafna, ma mbagħad wara 3 sigħat tibda ġej il-ġurnejn ngħid ħan nikol il-biċċa l-oħra. Imma jekk niklu f'daqqa. Dik ukoll, dik tgħin ukoll, ġifieri not massive meals, ġifieri naqra iżgħar. Hemm sitwazzjonijiet fejn il-mara tkun qed tipprova tieħu l-mediċini biex tgħin nifisha biex ma tkunx imdarġa, ma jkunux qed jaħdmu. Il-ħin kollu qed tirremetti mhijiex qed iżomm l-ebda forma ta' ilma. At that point trid tiġi l-isptar. Ġifieri aħna ma nkunux happy jekk isir dehydrated. Żgur. Jew jekk pereżempju tikollha d-deni, jew jekk hemm xi raġuni oħra li xi tirremetti, forsi hemm xi gastroenteritis, forsi għandha diarrea u għandha d-deni wkoll. Taf kif? So dawn huma affarijiet li aħna naraw ħafna nisa l-isptar minħabba f'hekk. U jekk hemm sinjali fil-pipi jew li mhix iżomm l-ilma, rridu nżommuhom l-isptar biex intuhom drip, bażikament ilma minflok tkun qed tixorbu jidħol fil-vina. U nissapportjaw wkoll permezz tal-mediċini. Sometimes this can be really bad, jiġifieri hemm kondizzjoni oħra fejn aħna ngħidu la hyperemesis gravidarum, li mhix daqshekk komuni, fejn in-nies daqskemm qed jitilfu ilma jibdew jitilfu mill-peace ukoll. So they lose 5% tal-body weight tagħhom daqskemm qed jitilfu, mhux li jżommu xejn. Dik again tkun naqra iktar severa il-kondizzjoni. But again, most of the time hija xi ħaġa li hija limitata l-ewwel trimester u wara jista' tissetelja. Thank God. Semmejt il-weight loss.
Per eżempju, jiena naf min li kienu kun imdardar, mhux każ li jitlef ħafna ilma però, ma tant kienu kun irdardar u tant kien idejqu kollox li kell. Li qishom inaqsu ħafna li kell u fil-bidu jitilfu l-pis. Ma kienx fil-każ tiegħi, kienu kollha ħafna ġuħ. Infatti il-ġlida tiegħi kienet tkun li għandi d-dardir, imma għandi l-ġuħ fl-istess ħin. U ma stajtx inħalli il-ġism jaqbadna ħafna ġuħ, x'imbagħad id-dardir jiġini jar. B'xi mod, jew kellha kienet xi ħaġa ta' moħħi. Emmek, per eżempju, hija inkwetanti li per eżempju mara tkun qiegħda titlef ftit il-pis, ovvjament qed ngħidu ftit pis għax meta dan. Fl-ewwel trimester forsi mhux qed tħossha komda li tikol biżejjed. So, again, fl-ewwel trimester huwa komuni li forsi xi ċertu ikel inti kont tħobb it-temu naqra differenti. Jew xi rwejjaħ jibdew idejquk. Klassiku narawha fuq anke t-television jisu classic symptom tat-tqala. Le, ġivri inti jekk minti xi tirrimetti u forsi minti xi tikol daqshekk u qed titlef mill-pis, it's not something worrying. Ovvjament, minħabba li inti tqila ideali tipprova tagħmel naqra sforz u tikol normali, sort of. Imma le, mhix l-istess ħaġa basically. U ħammur pereżempju għall-persuna bħali kienu kollha ħafna ġuħ u ħafna cravings. Il-cravings, darba qatt naħseb. Imma ma nafx tagħmilx sens dit-teorija ta' ġo moħħi. Jista' jkun illi tkun qed tikkrejvja xi ħaġa għax ġismek ikun nieqes minnha. Għalkemm din Inti x'kont tikkrejvja? Le, il-problema hija li fil-kbir kont nikkrejvja ħafna l-ġobon. U d-dairy products. U l-bajt, xi toast pereżempju, ġieli anke l-larinċ. So ma kinux affarijiet daqshekk mhux healthy, ħanejdu hekk. U jien kont ngħid ma tgħidx nieqsam il-kalċjum. Imbagħad il-problema kienet li fiż-żgħir kont nikkrejvja iċ-ċikkolata. Kont ngħid imma min iċ-ċikkolata ma nasibx li għandu nuqqas. Jew xi ħaġa li l-ġisem għandu bżonn għax ma fihx nutritional value. So bdejt ngħid istra ma xi tkun. Allura fl-ewwel wieħed kelli dik in-naqa dilemma jista' jkun li għax kont nieqsam il-kalċjum, imma mbagħad fit-tieni wieħed bdejt ngħid imma ma nasibx kont nieqsam it-zokkor, it-zokkor tieħdu minn ħafna riżorsi m'hemmx għalfejn iċ-ċikkolata. Allura bdejt ngħid le ma nasibx li dit-teorija treġi, ma nafx. Jekk hemm xi science backing up the cravings. Jekk hemm science backing up the cravings, I'm not aware of it. I'll be honest. Definitely it is a known fact, ġifieri nafu li hemm dawn il-cravings bla. Definitely there's a psychological aspect to it ukoll, so ġifieri kull mara tkun taf li tkun tqila tgħid, I'm gonna get some cravings now, ħanaraw, pereżempju, jiena fil-każ tiegħi kelli kont irrid ħafna affarijiet li fihom il-melħ. Imma kien hemm raġuni għax kelli l-pressjoni vera baxxa. So jiena kont imbagħad ħafna bil-pressjoni baxxa li again tiġri ħafna nisa. Pereżempju aħna l-isptar classically meta nkunu qed noperaw fit-theater tkun taf illi xi ħadd mill-kollegi tkun tqila għax xi faints in the middle of theater kif ġara lili. Jew tħossok li ħataqa taf kif għax tkun niżlet lek il-pressjoni. So dik hija klassik ukoll għax semmejna s-sintomi tal-ewwel trimester. Li tħossok sturduta. Eżatt, ġifieri aħna kif naraw dejjem ngħidu forsi tqila dik. Tax ma semmejniex ukoll u di tqala sieħa fil-verità. L-ammont ta' pipi li tgħaddi iżjed. Jien minn hemm kont indunajt, ħen kollu dieħla l-bathroom qabel għamilt it-test. Iva. Ġifieri again, it is another symptom, tmur iktar ta' spiss, iktar ma tavvanza fit-tqala, iktar ħatmur. Żgur. Għax imbagħad ikun hemm iktar pressure fuq il-bużieqa tal-pipi, so il-bużieqa tal-pipi ħin qabel kienet tesa' ċertu ammont, issa għandha limited space u forsi naqra pressure fuqha bil-baby jagħti bla bla bla. So again, classic symptom. It-tqala tinqasam fi trimesters. Għaxek. U bħalissa niddiskutu naqras il-sintomi tal-ewwel trimester. Hemm xi testijiet li forsi wieħed għandu jikkunsidra f'dan it-trimester fl-ewwel wieħed? So, fl-ewwel trimester diġà semmejna ovvjament l-ultrasound, right? So l-ultrasound trid tagħmlu biex tikkonferma it-tqala. Eventually aħna nagħmlu wkoll dating scan jgħidulu, ġifieri biex nagħtu età iktar accurate li tqala. So classically aħna
ngħidu jisu kemm għandek ġimgħat fit-tqala based on meta kienet l-aħħar period. So ovvjament dan mhux as-such accurate, right? Għax inti għala volja nafu meta l-aħħar period, dak mhux qed jgħidilna meta actually sar conception, eżatt. Mhux hekk? Jiġifieri l-ultrasound li jsir tal around 11 to 13 weeks, 11 to 14 weeks, ikun l-iktar estimation accurate biex jgħidilna eżatt jisu l-età ta' dik il-pregnancy kemm hi. Dik l-ewwel waħda. Issa mbagħad hemm testijiet oħra li inti tista' tagħmel fil-first trimester li jistgħu jgħidulek u jistgħu jagħtuk idea mhumiex 100% accurate fuq xi problemi li jista' jkollu l-baby. Bħal Down syndrome u syndromes oħra. Ġast biex tkun tafu jkun jafu n-nies, mhix xi ħaġa li hija classically offruta l-isptar. Imma hemm diversi mezzi kif tista' tevalwa l-sitwazzjoni, ġifieri jew hemm combination ta' ultrasound u testijiet ta' dem. Li jistgħu again jagħtuk a percentage probability. So it's never going to be 100%. U mbagħad hemm testi ieħor li huwa test ta' dem biss fejn bażikament huwa tieħodlok qed tieħu d-dem tiegħek. U inti at the end of the first trimester f'ġismek ikun hemm id-DNA tiegħek u jkun hemm id-DNA wkoll tal-baby in your bloodstream. So jekk jiena nieħu test tad-dem tiegħi, inkun nista' nevalwa id-DNA tal-baby wkoll. So jista' jtini idea fuq dawn il-trisomies, dawn il-syndromes, tal-baby, again, nittestjaw classically għal 3 minnhom. U jista' jagħtik ukoll ovvjament għax we're checking the genetics, the gender of the baby, which is 99% correct. Il-blood test qed ngħidu. Dal-blood test. Dan ngħidulu insomma NIPT. So non-invasive prenatal testing. U l-ultrasound dak huwa lenti scan? So fuq l-ultrasound jiċċekkjaw in-nuchal translucency, so bażikament jiċċekkjaw jisu x-xaħam ta' wara tal-baby, jimmeġerjaw, li huwa, again, another test. L-ultrasound in combination ma' blood tests jagħmel it-test with a better predictive value, ġifieri higher probability. Again, dawn it-testijiet ovvjament ma jsirux l-isptar għax minħabba li aħna m'għandniex l-abort sewwa. It's not of any value sewwa right now. Ġifieri iktar minn irid jagħmlu iktar abbażi ta' kurjożità. Eżatt, biex inti forsi tkuni preparata. Eżatt. Taf kif? U fl-ewwel trimester jew ħabbidu tas-second tiftaħ il-file l-isptar u x'hekk. Eżatt, ġifieri once li inti għandek positive pregnancy test, jiddependi mhux kulħadd l-istess, jew imorru għand it-tabib tagħhom, jew imorru l-health center, jew imorru għand gajni fil-privat, u mbagħad huma jirreferuhom għall-isptar. Idealment l-isptar ikun hemm l-ewwel appuntament at the end of the first trimester jew beginning second trimester, mhux dejjem l-istess, u sfortunatament hemm ħafna pazjenti, waiting list, bla bla bla. Ma around about that time idealment. Tajjeb. U ma' kull appuntament hemm xi affarijiet li mara tittieħu magħha dejjem? So meta tmur l-ewwel darba huma ħajamlula l-blue card ngħidulu aħna. Fej bażikament ikun hemm l-informazzjoni tal-mara, tat-tqala, tal-pregnancy kollox ikun hija hemmhekk u din dejjem iżommu magħha. Ħalli jekk jinqala xi ħaġa, jekk ikollha xi emerġenza, jekk trid tmur l-emerġenza, jekk trid tmur l-health center, jekk trid tmur labor ward, dejjem ikollha l-file magħha. Ħalli aħna meta narawha nkunu nafu l-istorja tagħha. So dejjem iġġib il-blue card, l-isptar dejjem aħna nittestjaw il-PP. So ikolla vażun or whatever fejn tieħu sample ġibu magħha u dejjem niċċekkjaw il-pressjoni. So classic tests milli nagħmlu at every visit. Tajjeb. Ultrasound hemm għalfejn isir f'kull vista fil-verità jew iktar xi ħaġa għall-kurjożità? Le. So l-ultrasounds li bil-fors iridu jsiru
huma dawn biex niċċekkjaw l-età tal-pregnancy fil-bidu, u mbagħad isir l-anomaly scan. L-anomaly scan isir jisu bejn 19 to 21 weeks, fejn ikun ultrasound id-dettaljat, fejn naraw l-istrutturi kollha tal-baby, naraw ir-ras, il-pulmun, kollox, naraw jekk hemm xi problemi, okay, u nieħdu kalkoli wkoll tal-measurements tal-baby. U fil-verità m'hemmx għalfejn ikun hemm ultrasound ieħor, ovvjament as long as m'hemmx problemi fil-pregnancy, m'hemmx risk factors oħra, eċetera, eċetera. Xi kultant l-isptar as a standard jisu dejjem nagħmlu ultrasound ieħor fit-third trimester nerġgħu. Imma according to guidelines ta' barra tal-Ingilterra, x'aħna il-mediċina tagħna bbażata fuq tal-Ingilterra, m'hemmx għalfejn. Żgur, inti fil-verità tkun qed tagħmel il-visti u tħossu bdejk. Kull darba, eżatt, so kull darba li tiġi mara dejjem neżaminawha, aħna jkollna xi dubju jew hekk ninkitaw fuq xi ħaġa dejjem nagħmlu ultrasound. Tajjeb ħafna. First trimester żgur li konna tinsemmu jisu ftit hemm ħafna mixture ta' emotions. So inti, okay, forsi diġà għandek mood swings. Tkun eċitata. Jista' jkun li forsi ma tkunx daqshekk eċitata, forsi it-tqala ma kienitx pjanata. Forsi tkun qed tinkwieta fuq ħafna affarijiet, tinkwieta fuq il-finanzi, għax baby ġib miegħu ħafna finanzi differenti. Qed tinkwieta fuq il-fatt jekk inti tħossokx lesta li tkun qed tinkwieta fuq it-tqala stess. Fil-każ tiegħi ovvjament naf ħafna fuq it-tqala, imma iktar ma taf kif konna ngħidu qabel, iktar ma taf iktar tibda kultant tiġi iktar mhux mal-ewwel sintomi. U tgħid għax jaf jiġri hekk. So mixture of emotions. Which can be very overwhelming, żgur. Ngħid għalija it was very overwhelming at first. Anka jiena. Fil-tant kienet overwhelming illi tal-familja qabel għamilt l-ewwel ultrasound ma kontx qedtilhom. I wanted to be sure li kollox all right. Milli l-ewwel irid ngħid isma' I'm pregnant u mbagħad. Eżatt, ħafna nies jħossuhom hekk. Imma apparently iktar ma ltqajt ma' nies hija xi ħaġa komuni li forsi jżommu tal-pregnancy test vera ftit nies u mbagħad jibdew jgħidu wara dan l-ultrasound u mbagħad jerġa' isek saret iżjed komuni llum il-ġurnata anke Malta qabel it-tradizzjoni kienet iktar xi ħaġa ta' barra li ma' 3 xhur jgħidu. Llum il-ġurnata Malta sar iktar jisuwa iktar awareness li jisma' ħanistennew l-ewwel trimester. U mbagħad nibdew ngħidu. Għax ovvjament ir-riskju. Eżatt, ir-riskju jonqos wara l-ewwel trimester, ġifieri kif edna li chance of miscarriage huwa 1 in 4. I mean, dak kollu. Żgur. Jiġifieri jiena hekk kont ngħid, il-każ tiegħi mbagħad kien differenti għax imbagħad jiena meta sirt naf li kont ilha kont barra, kont qed naħdem barra u kont waħdi sort of. So jisni ħassejtni li kelli ngħid il-familja. Storja oħra mhux hekk? Taf kif imma jiena dejjem qed li kont ngħidilhom kif qed tgħid inti wara l-first trimester ma. Depends on your situation. Eżatt. U jiena mal-ewwel ukoll għax kont nħossni ansjuża bla 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 u again daw l-affarijiet kollha. Kont ngħidilhom imma isma' like tafu li there is this risk, jiġifieri don't be too excited, jiena hekk kont għamilt. Imma pros and cons, eżatt kollu. Għax fl-istess ħin jekk toqgħod taħseb fuq in-negattiv biss, Tispiċċa ma tux pjaċir waqt it-tqala li hija ħassra. Eżatt. Issa bħala pereżempju cramps jew ngħidu hekk ġbit għax ma rridx insejħilhom cramps għax naħseb hija xi ħaġa differenti. Hija normali li tibda tħosshom mill-bidu ġbit. So towards the end of the first trimester, I would say, and beginning second trimester, ġbit huwa normali. Aħna ngħidulu round ligament pain. Jiġri bażikament kif qed jikber l-utru, so qed jiġbed l-utru mhux qiegħed jisu just randomly per żaqhekk. Eżatt. Huwa mqabbad ma' ċertu ligaments mas-sides taż-żaq sewwa. Jiġri daw jibdew jistreċċjaw. U speċjalment fl-ewwel tqala dawn qatt ma stretchjaw so far. Żgur. So it can be quite bad xi kultant. Meta aħna nitkellmu fuq cramps mbagħad
jisna tinnejdu li huwa cramps jisu tal-period, right? Fejn l-uġieħ jiġu jmur forsi, mhuwiex daqsta jisu constant. Okay. Dak, speċjalment fl-ewwel trimester, jinkwetana naqriżiet. Għax xi kultant, pereżempju, miscarriage jista' jkun assoċjat ma' period cramps. All right. So, għalhekk ġifieri l-affarijiet li jisu xi ħadd trid joqgħod naqri iktar attent għalihom fl-ewwel trimester huma bleeding, uġieħ li is normally crampy like pain, or else severe pain. Ovvjament that's even worse, so ma rridu naraw. Jew inkella deni jew dal-tisfija mhux tas-soltu. Ġifieri dawn l-affarijiet, again, we don't consider them as normal. So xi tabib jew xi ħadd irid jarahom dawn nisa. Jiena ħonnejt aħjar tmur xejn. Iva. Milli Aħna open door policy. Ġifieri qatt ma nibgħatu xi ħadd lura, qatt. Ġifieri okej, forsi xi nies igerglu xi jkollhom bżonn jistenna bla bla bla. Imma better safe than sorry, 100%. Aħjar tkun mortali xejn milli Iva. tkun stajt tmur u forsi issir xi ħaġa milli mbagħad tkun pereżempju mor ċinkin tar twist. Eżatt, 100%. Second trimester. It starts getting better. Starts getting better usually, yes. Tibda tiggoffa, imma Zaqqek tibda tikber, imma forsi il-morning sickness li kellek id-dardir jibda jtaffi, jibda xi ħaġa li ma semmejniex actually fl-ewwel trimester classic huwa li tkun għajjiena ħafna. vera. Tkun għajjiena ħafna. Ġifieri ma nafx inti kif kont, imma jiena really tired ħafna. Ġifieri kont nintefa' fuq norqod mal-ewwel, inqum niekol nerġa' mor fuq sodda nerġa' norqod. Ħafna kont. U jiena is-soltu nkun enerġetika ħafna, so weħed dik kienet xi ħaġa ħitt. Li tipo kif madof fis-seba' ta' filgħaxija wet inħoss nisni biċċa tal-art. Eżatt. U s-soltu nkun għadni għaddejja. Eżatt. So mbagħad jisu fis-second trimester tħossok id-dardiri taffi, tħossok li l-enerġija terġa' tiġi lura, you know. So ħafna nisa jħossuhom ħafna aħjar. It's the best trimester fil-verità. Bida forma żgħaq, Ekidu, tibda tħossok hekk sabiħa bħala mara tqila. Eżatt, ma tħossokx just bloated, għax ukoll fil-first trimester jaf tħossok bloated, forsi tkun constipated ukoll. Għax inti minħabba hormon differenti d-darba, minħabba l-progesterone li jkun iktar għoli fil-tqala, jisu jislowja il-musrana. Right, okay, allura. U jaf ikollok constipation u bloating, it can be quite bad. U gas. U gas ukoll. Jekk jiġrilek hekk affarijiet bħal probiotics, per eżempju, which are completely safe in pregnancy, u hemm probiotics għatta apposta pregnancy Specifically for pregnancy, eżatt. They can help a lot. They can help a lot. Tajjeb, good to know. Il-gas kien xi ħaġa li pereżempju filgħodu kienet tkun sajż zaqqi u sa filgħaxija kienet tondja. Iva. U ifhem din xi ħaġa li baqgħet kważi tqala sieħa, ma first trimester kienet iktar viżibbli. Eżatt. U bad fis-second trimester, sorry, vera. It's okay. Morru minn 1 għal 2. Sabiħa wkoll għax tibda tħoss il-movements tal-baby. Hemm konġejja, ekku. Jiġifieri usually after 20 weeks forsi tibda tħoss xi ħaġa. Mhux kulħadd l-istess, not strictly at 20 weeks. Jiġifieri inti jekk għandek pereżempju l-placenta qiegħda quddiem, taf ma tħoss il-movements daqshekk, għax ovvjament jisu hemm barrier ieħor. U jekk inti din hija t-tieni tqala, taf tħosshom iktar kmieni, għax forsi taf x'għandek bżonn tistenna. Taf x'għandek tistenna. Jien kont naħseb li huma gas bubbles eżempju. Exactly, fil-bidu tgħid ma dan gas li qed inħoss jew qed inħoss actual movements. You know, ma mbagħad if it's your second time around, kollok iktar esperjenza. Eżatt, mbagħad jibdew iżidu. Għax huma ma jibdewx eżempju jibdew millum u baqgħu konsistenti kuljum, le? Le, eżatt. Jiġifieri fil-bidu it's normal li forsi tgħid ħassejt għallum, but jgħaddi ħafna, but lazem nerġa' nħoss xi ħaġa. Aħna l-movements ikunu importanti mbagħad after 24 weeks. All right. Jiġifieri after 24 weeks isek inti tibda tidra il-rutina tal-baby bażikament.
So, per eżempju, dejjem tiċċaqlaq fil-ħodu, jew dejjem tiċċaqlaq war li niekol, jew whatever. U importanti li kind of iżomm f'moħħok x'qed jiġri. Aħna meta jkun hemm mara li tiġi tgħidilna li mhix qed tħoss il-baby ninkwetaw ħafna. Għax dak jista' jkun sinjal li forsi il-baby ma jkunx kuntent. Okay. So, aħna dejjem li ngħidu l-pazjenti huwa li jekk għandek xi dubju li forsi il-baby mhux qed jiċċaqlaq, oqgħod naqra bi kwietek, oqgħod fuq is-sufan, fis-sodda, wherever, għax inti ovvjament jekk qed tagħmel miljun ħaġa oħra tkun distracted ma tkunx qed tagħti każ. So tagħmel sija fuq is-sufan, forsi tikol xi ħaġa tieħu xi ħaġa l-kiesħa, għax xi kultant l-affarijiet kisħin jew affarijiet tikol xi ħaġa at least jisu most of the time il-babies jiċċaqalqu bek. U tara tagħmel sija u tara jekk tiċċaqlaqx jew jekk jiċċaqlaq il-baby jew le. Jekk le, after 24 weeks qed ngħidu, importanti li tiġi l-isptar biex naraw naqra. Aħna meta jiġri hekk nagħmlu monitor, xi kultant ħafna nisa meta jisimgħu il-qalb tal-baby jisom jirrilassaw. U mbagħad jibdew iħossu l-movements. Għax ovvjament kull mara meta tibda tgħid oh my god, il-baby mhux qed jiċċaqlaq tibda tinkwieta, ovvja normali. So, imma ma l-inqas dubju, again, kif edna qabel, better safe than sorry. Ġifieri, jekk jiena pereżempju wara li niekol kont inħoss il-baby u llum mhux inħossha tiċċaqlaq, ħanoqgħod sija bil-qiegħda u nistenna. Issa jekk jiena nħossha flaxija u forsi ġieli nħossha fil-ħodu, ma sa grosanta kienet ta' flaxija, pereżempju jiena żgħir, le il-kbir, sorry, għax bqajt ngħidlu żgħir, kien jiċċaqla ħafna wara l-ikel u l-mument li nitlu fis-sodda. Mal-ġurnata mhux daqshekk. Ġifieri mal-ġurnata jekk ma nħossux jiċċaqlaq ma kellix għalfejn inkwieta, diment li mbagħad flaxija ħanħossu. Eżatt. Jekk huwa r-rutina tal-baby. Ġifieri tissib ir-rutina tal-baby l-ewwel. I mean, mhux kull baby għandu rutina. Mhux ħajċaqal unħen kollu, għax forsi hawn min ikollu dik il-viżjoni li l-baby ħajċaqal unħen kollu. Le. Ġifieri, pereżempju fil-każ tiegħi jiena naf li meta nkun għaddejja nagħmel miljun ħaġa, jew nkun ix-xogħol whatever. I mean, moħħi ma jkunx qed jaħseb x'qed jiġri ġożaqi. Eżatt. So, asnati każ, I'll be honest, jiġifieri. Imma mbagħad pereżempju iktar nkun fil-karozza, just qed insuq jew inkun id-dar, whatever, u mbagħad nibda nħossa ngħid okay, fine. Imma jekk pereżempju nkun bi kwieti u kilt u min qed inħoss xejn, anke jien nagħmilha, ngħid okay, ħanoqgħod naqra hekk bi kwieti ma nagħmel xejn. U mbagħad tħossha. You know? Imma jekk xorta tagħmilha dik u ma tħossix, tiġi l-isptar l-aħjar. Eżatt, biex naraw naqra x'qed jiġri. naqra monitor. Eżatt. U mbagħad ikunu babies ukoll ħobbu jinkun naħseb. Ukoll ovvja, bħalma meta jitwildu naħseb inti tista' tgħidli. Lesson ħallilek surprise. Tesperjenzaħħa malli tiġi aħjar hekk iżba hekk. Għax fil-verità hemm affarijiet sbieħ u hemm affarijiet li jkollok tnaqqas. Eżatt, mhux hekk. Second trimester bħala ultrasound importanti semmejna l-anomali u xek. U l-visti jkunu għadhom kull 4 ġimgħat, l-elem. Ġifieri every 4 weeks up till 30 weeks. All right. U mbagħad minn 30 għal 36 weeks every 2 weeks u mbagħad every week. Minn 36 lem. L-aħħar ftit u mbagħad. L-aħħar ftit. U l-baby għalkemm ovvjament dejjem li jitwielet 37 weeks plus ikun viabli li żjed wara malli tibda third trimester u xek. Jisu ta' 28 weeks. Technically, mela din dejjem tinbidel, okay? Eżatt, għalhekk qed insaqsik fil-fatt. So technically wara 24 weeks. All right. Aħna ngħidu li it's a viable pregnancy. All right. U jiddependi wkoll fuq il-weight tal-baby. Ġifieri dik ovvjament tiddependi fuq jekk inti kellekx ultrasound reċenti jew le. So I would say after 24 weeks. Okay. Ġifieri ftit qabel jibda third trimester. Eżatt. Third trimester, it gets tricky again. You get more tired again. You get more tired, you get constipated again. Back pain. Ġifieri mobility ssir naqra iktar forsi diffiċli biex torqod
jissir diffiċli, ħafna nisa jew jisuwa diffiċli biex jisibu pożizzjoni komda fis-sodda. Ġifieri, at this point in third trimester, definitely ngħidu lin-nisa biex ma jorqdux fuq darhom straight. Ġifieri dik minn third trimester biss tapplika mhux mill-bidu. Bil-bidu l-ewwel trimester ma tagħmilx differenza. Vera, jiena kont mill-ewwel bdejt. Fil-ġinuk ukoll ikolli ftit norqod fuq dari għax kollox kontra jiġri, ma nafx għalfejn dawn l-affarijiet vera ma norqodx fuq dari. I mean, ir-raġuni hija din, so inti iktar ma jikber l-utru, kun hemm iktar pressa fuq il-vessels, il-main blood vessels li qegħdin jisu fuq in-naħa ta' wara ta' dar, fuq darna. U jekk dawn jafsu fuqhom, mbagħad il-dem sejjer kemm jisu back to your heart u kemm mal-baby ikun qed jonqos. So aħna għalhekk ngħidu li toqgħod fuq ġembek. All right. Either side fil-verità, aħna ngħidu left is better imma ma tagħmilx differenza u meta tkun rieqda. All right, okay. Good to know, xi raġli kont inkun fuq ir-right u nqum ninħasad ma doqf dor. U anka jekk tqum f'nofs tal-lejl u tinduna qiegħda fuq darek ma waqgħodx id-dinja. Ġest dur fuq naħa u daqshekk. Jiġifieri ħafna nisa jsibuha vera diffiċli jsibu pożizzjoni komda fis-sodda. Jew ikollhom ħafna insomnia fejn they find it very difficult to sleep. Jeżistu daw il-pregnancy pillows biex inti forsi ssib pożizzjoni naqra iktar komdu u jgħinu biex inti wkoll iżżomm dik il-pożizzjoni biex ma tinqalibx għal fuq darek. U jisa kienet tkun ta' support ta' żaq. Ma tiddendilx kompletament l-isfel fuq is-saqqu. Ukoll. Iżżomm jisa posta. Eżatt. Però mbagħad ikun hemm xi nies li forsi jkollhom uġieħ fil-ġogi, so fil-hips, jew ikollhom ix-xatka. So bażikament l-utru jkun qed jafas fuq in-nervituri u mbagħad ikollhom jisu shooting pain minn wara minn patata bażikament jinżel wara is-siq. Sfortunatament m'hemmx ħafna tista' tagħmel għal dawn l-affarijiet sakemm dak il-pressure minn fuq in-nervituri jitlaq. Hemm xi nisa li jkollhom ħafna nefħa f'saqajhom, pereżempju f'idejhom. Xi kultant jkollok ħafna nefħa f'idejk ukoll tħoss tnemnim f'subajk. Carpal tunnel syndrome ngħidulu, so again ikollok nefħa fir-ris li kun qed jafas fuq il-nervituri u ma tibdix tħoss daqshekk. Again, wara d-delivery dawn jitilqu. Okay, jerġa' jiġi għan-normal. U l-vini. Jien batejt ħafna bil-vini fiż-żaj, pereżempju. Il-vini wkoll. So again, jekk xi ħadd ibagħti mill-vini jeżistu il-compression stockings li tista' tilbes biex inti jkollok bażikament ikunu socks. Differi Turkija. Socks vera tight, okay? Biex jisu l-ilma u d-dem ma jinġemax fis-saj, imma jisu diverts it back up biex jikompli ċirkulazzjoni. Issa jekk xi ħadd eżempju għandu din nefħa jew għandu l-vini, jaqbad jixtrihom jew l-ewwel teżamina il-gajni għax ta' fejn ġieli tgħid ħanaqbad u nġib ħanilbishom nipprovhom, jew aħjar affarijiet hekk peress ovvjament ħajaffettwa ċ-ċirkulazzjoni tuħu l-go ahead tal-gajni l-ewwel. Ara, compression stockings mhix isa mediċina. Okay. Jekk tilbishom żgur m'intix ħatamel ħsara. All right. Jiġifieri, I would say go ahead. All right. Tajjeb. So it doesn't really make that much of a difference, le. Tajjeb. Jiena li kont insibni komda nilbishom jew jgħin nilbishom għax jiena kelli żaqq kbira fl-aħħar. Qabel ninżel mis-sodda. Okay. Illa għaliex is-saqajn kienu jkunu vera slim dak il-ħin, fint, bil-lejl tibda tgħaddi ħafna pipiġi li kont molli naqra żgħira saqajja. U kienu jgħinu biex nilbishom, il-minuta li kont nniżżel saqajja kien nilbishom wara 5 minuti ma kontx inddaħħalhom. All right. So, dik xi ħaġa li kienet tgħin ħafna. Għax huma bsin, mhumiex daqshekk komdi, imma
naħseb illi jenu biex telqu ħafna minnhom il-vini wara, li kemm naf li normalment jitilqu, ma mbagħad ovvjament jekk pereżbina kont naħdem 12 sija fuq saqajja. Iżjed ma ħadd istrejnja, iżjed ħajkun hemm ċans li ovvjament jibqgħu minnhom hemmhekk. Eżatt, so għal ħafna nisa li pereżempju għandhom xogħol fejn ikunu fuq saqajhom. I suggest it u jibdewhom bil-bidu. Jibdewhom bil-bidu wkoll għax tgħin ukoll il-problema l-oħra. So il-problema li konna nitkellmu fuqha tal-pressjoni baxxa fil-first trimester. Dawn l-stockings jgħinu wkoll minħabba Oh, żgur, because they help circulation. Exactly. Ġifieri jiena pereżempju minħabba li konna nagħmel sija twal bil-wieqfa, konna nilbishom ukoll, kienu jgħinuni ħafna. Jiġifieri again, m'hemmx għalfejn I mean, tista' staqsi gajni, tista' staqsi tabib ovvja. But it's not 100% necessary, ġifieri it will help for sure. Jekk għandek xogħol hekk, iktar u iktar nissuġġerija. Tajjeb. Third trimester mbagħad it gets tricky a bit with the Braxton Hicks. Aha. Ukoll ġifieri apparti daw l-luġieħ li semmejna bħal xatka u hekk. So Braxton Hicks, għal forsi dawk li ma jafux, jiena dejjem ngħidilhom jisom trial contractions. Vera. So jisom contractions l-utru jisu għadu qed jifhem eżatt x'ħajamel u jipprova jikkontraktja ftit. Ma jkunux daqstant b'saħħithom ovvjament, they'll be light imma tħosshom xorta. Żgur. U jisu from 35-36 weeks onwards, they're common. U m'għandekx għalfejn tinkwieta. Obviously earlier than that, ma tantx nieħdu gost li inti qed tħossi contractions. Għax ovvjament jista' jkun sinjal li forsi qed tidħol fil-ħlas qabel iż-żmien. Li aħna ngħidulu preterm labor. Li xi nisa wkoll jibdew iħossu dawn il-contractions early on minħabba li jkunu dehydrated. So fil-fatt fit-tqala huwa importanti ħafna li you keep yourself well hydrated u tixrob 2 to 3 liters a day. Speċjalment f'Malta fis-sajf. Fejn qed titlef ħafna ilma u għax ovvjament għandna ħafna sħana. So Braxton Hicks eżatt huma dawn il-trial contractions. Dimenti li jkunu manageable, ma jkunux painful ħafna. It's fine. Ovvjament, once li inti jibda jkollok contractions li tajt isma, these are much tougher, jew qed nieħu Panadols, xorta m'iniex komda, jew issa qed jiġu iktar spissi, qed inħoss 2 contractions in 10 minutes, 3 contractions in 10 minutes. Dak huwa jisu l-punt fejn tibda tgħid, these are definitely not Braxton Hicks, these are the proper contractions, forsi misni immur l-isptar biex jarawni tal-labor ward. That's the situation tagħhom. Però ġieli jkunu false alarms ukoll dawn hekk, meta ġieli jkollok pereżempju jinnaf contraction kull 3 minutes, imma tkun tħossa li mhux deep, u mbagħad once li tesperjenza il-proper contractions betejta alright għax vera kienet tawġieħ dik imma id-differenza tkun tinħass. Imma ovvjament meta tkun l-ewwel darba. You wouldn't know what to expect. So mal-ewwel, alright, naħseb ġejn il-contractions. Eżatt. Jiġifieri aħna kemm il-darba pereżempju tiġi mara l-labor ward, ikollha xi tightenings, ikollha xi contractions forsi mhumiex daqshekk b'saħħithom. Neżaminawha, narawha insomma bla bla bla. U mbagħad jisu jkun għall-baqala ġifieri u jkunu mbagħad eventually battew pereżempju intuha hydration, intu għal Panadols u jisa terġa' tiġi komda, terġa' nibatu għad-dar. Probably later on, jiġifieri fil-għaxija jew hekk, pereżempju terġa' tiġi probabbli bil-contractions għax issa actually bdew il-contractions propja. Imma kif ittajt inti u inti jekk tkun l-ewwel tqala ma tkunx taf eżatt u x'ħadħoss x'jiġri. Imma fuq il-blue card, fuq wara tal-blue card, min numru tal-labor ward, ovvjament ikun hemm xi ħadd 24/7 hemmhekk. Jiġifieri aħna dejjem ngħidu lin-nisa, jiġifieri meta jkollok xi dubju, xi tistaqsi xi ħaġa, dejjem tista' ċempel hemm. And either way, as always, better safe than sorry, any worry or whatever, aħjar tiġi. Ekku. Il-baby dur ħafna, Dr. Sera ġozzaq.
Metu huwa l-punt illi nibdew nistennew li jdur rasu l-isfel, f'dawk it-trabi li jduru rasu l-isfel, għax nafu li għaw trabi li jibqaw rasom il-fuq breach. Eżatt. Ara, memx regola fissa. Bil-forsa da żmien irid ikun rasu l-isfel. Kif qed tgħid inti u l-babies mhux kollha mbagħad iduru rashom l-isfel. Definitely in third trimester jikun rasu l-isfel l-affarijiet nistgħu nagħmlu biex ngħinu l-baby jibqa' hemmhekk rasu l-isfel bla bla bla. U għalli tibda tagħmel forsi xi squats. Forsi toqgħod fuq il-ballun, dak il-famuż ballun ta' tqala, biex inti sek il-pelvis tiftu naqra iżjed u tgħin biex ir-ras tinżel naqra iktar. But I wouldn't say that there's a fixed time meta bil-fors il-baby tkun rasu l-isfel. All right, okay. Iżgur għax nasepaw minn idu last minute. Of course. Min jiġu għal-ċesarja għax il-baby kun qiegħed breach. Dejjem qabel il-ċesarja għal-breach dejjem nagħmlu ultrasound biex niċċekkjaw u jkun dar. At the very last minute. So, you never know. U sintendi li memx jisu timeline meta l-baby idur rasu l-isfel, probabli lanqas għall-engagement as such, tibdew timmonitorjaw? I mean, ara, meta qed nagħmlu l-ultrasound second trimester, beginning third trimester, il-pożizzjoni tal-baby mhux ħad tagħmel differenza, x'ovvjament għad baqalna, right? Ovvjament, the closer you get to your due date, iktar nkunu nistennew li l-baby jdur rasu l-isfel biex ikonna a routine plan għad delivery biex ikun hemm vaginal delivery sewwa. Breech delivery mhix ħaġa impossibbli u qatt ma ġrat illi ma jistax ikollok vaginal delivery, imma rutina f'Malta minħabba l-skills li għandna u l-esperjenza li għandna, usually nippreferu li nagħmlu ċesarja għal breech delivery għax hija naqra iktar komplikata, hemm naqra iktar riski assoċjat magħha, so that is the standard. Però kif qed ngħidu ġifieri there isn't a fixed time period. Okay. So. U pregnancy betwins. Malta għadhom li jkollhom iċ-ċans li weldu normali jew jekk twins ċesarja. So l-net tipi differenti ta' twins. So that makes a massive difference. All right. Iva. Iġifieri jekk inti għandek twins illi qegħdin boros separati, bil-placenta separati, that's one thing. Once li kollok twins qed jixxerjaw l-istess borza u jixxerjaw l-istess sekonda placenta, dak it-twin pregnancy jkun iktar high risk. Daw ngħidu meta jkunu identical. Exactly. All right. Issa, again, il-classic pjan għal twin delivery f'Malta hija ċesarja, anka barra. Okay. Ir-raġuni hija illi inti tkun taf il-pożizzjoni tal-ewwel baby, tagħmel l-iskan, imma once li joħroġ l-ewwel baby ma tafx kif li ieħor ħajdur żgur għax ara kemm ħajsib l-ispazju. Sakemm jinżel hemm isfel, jiġifieri you never know mbagħad jekk ħajkunx rasu l-isfel jew breech. All right, it makes sense. Allura inti. Ġieli ġrat ma mhuwiex affarijiet li qatt ma jiġru, ġieli ġrat. Jiġifieri jekk inti għandek mara illi di mhix l-ewwel tqala l-ewwel ħaġa. Kellha previous successful vaginal deliveries. Vera tixtieq ikollha vaginal delivery. Għandna l-istaff li huma trained biex jagħmlu breech delivery available. I mean, the stars need to align. So classically ikollhom ċesarja. Imma mhix xi ħaġa li hija impossibbli. All right, jiġifieri jekk mara turi dik ix-xewqa u kif qed tgħid inti forsi ġej diġà esperjenzat vaginal delivery. U jkun hemm ħafna planning, eżatt, mhix xi ħaġa li ħadd tiġi dakinhar isma' biddilt moħħi ta' mhux hekk, ovvjament skont kif ikunu qed jidhru fuq l-ultrasound, skont kif tkun qed tiżviluppa tqala, dan għal kollox. Li m'hemmx riski bla bla bla. Dan anke tqala baby wieħed, ikollok ħafna pjanijiet u x'tixtieq tagħmel, ma at the end of the day, skont kif kunu qed immexxu l-affarijiet. Definitely. Is-cervix lejn l-aħħar
jinbidel u xek biex jibda jipprepara għal-birth. Yes. So, ovvjament, waqt il-delivery, il-cervix jinbidel ħafna. Dik, eżatt. Min maluq irid jiġi 10 centimeters, right? U dawn il-changes jibdew minn qabel il-delivery stess, is-soltu. Okay. Jiġifieri aħna biss minn 38 weeks onwards, dejjem noffru biex namlu vaginal examination. Okay. Biex namlu assessment tal-utru. Sowa biex naraw kemmu miftuħ, kemmu qasir, jekk hux soft, il-pożizzjoni tiegħu, kemm qiegħda l-isfel ir-ras tal-baby. Okay? Biex ikonna idea ta' x'qed jiġri. U wkoll, apart l-examination, aħna noffru ngħidulu membrane sweep. Fej bażikament jekk l-on tal-utru jkun ftit miftuħ, aħna jisu nistreċjaw ftit, joħorġu il-hormones mill-on tal-utru naturali tiegħu li jgħinu li l-on tal-utru jinfetaħ naqra iżjed, jiġi naqra iktar soft, jiġi jeqsar, u dan jisu jipromovi li il-mara tidħol fil-ħlas waħedha. Alright, din xi ħaġa vera qed nogos li semmejta interessanti, ġifieri il-membrane sweep, jekk stess ma tkunx anqlet għax hawn min ġo moħħu inkluża jiena, li membrane sweep equals jekk ħataħdem ħajkoll il-baby, jekk mhux ħajkoll il-baby ma ħadmitx. Ma jkunx il-każ għax jaf tkun qiegħda tmexxik pass il qudiem. Mela, membrane sweep taf illi tqanqal l-uġieħ tal-ħlas u tibda fil-ħlas, ġieli jiġri hekk. Most of the time ma jiġrix hekk imma. U jiddependi ħafna fuq kif inhu tal-utru. Ġifieri inti jekk jien qed nipprova nagħmel sweep li huwa kważi impossibbli fuq ta' utru li huwa kompletament magħluq, nothing is gonna happen most likely. All right. Jekk inti qiegħda diġà 2 centimeters dilated u l-pożizzjoni qiegħda, l-ras qiegħda l-isfel, bla bla bla. Again, the stars are aligning, then it has a good chance of working. Fimt? All right. Mhux kulħadd l-istess. Imma xi ħaġa tkun qed tagħmel, ġifieri jaf mnejn jekk ma tkunx anqlet it-twelid, tkun anqlet li bdejt tinfetaħ xi ftit. Jgħin eżatt, jgħin loq tal-utru ftitu, iva. Ġifieri il-gynies meta jiġu biex jagħmlu l-membrane sweep ma jagħmlux dejjem bl-intenzjoni biex tqanqal it-twelid der and der, iktar biex tgħin għall-preparazzjoni. Imma inti meta tagħmel membrane sweep dejjem taf illi hemm ċans li tidħol fil-ħlas. Aħna għalhekk dejjem nagħmluh wara 38 weeks. Eżatt. Minix ħanagħmel sweep qabel on someone li għandu 35 weeks pereżempju. Għax ma tagħmilx sens. Għax jiena ma rridx illi tidħol fil-ħlas at that point. But after 38 weeks, ovvjament, it's completely fine. Jiġifieri għalhekk nagħmlu at that point. Hemm ħafna nisa wkoll illi jaħsbu illi għax aħna qed nagħmlu membrane sweep qed nagħmlu xi ħaġa mhux naturali in inverted commas. Veru, iva ġieli smajtu dal-argument. Però aħna jisu il-punt għaliex qed nagħmlu dal-membrane sweep biex aħna nevitaw kemm jista' jkun possibbli illi hi tispiċċa li jkollha induction of labor li għax ħaġa oħra li għadna ma semmejniex. So bażikament, again, during the end stages, 38 weeks onwards, aħna dejjem norganizzaw data li tkun id-date of induction, fejn bażikament dik nużawha bħala deadline, illi jekk inti għadek ma tħallġu l-ħlas ta' dakinhar, tfisser li ħanibdew aħna. Għax ovvjament il-baby ma jistax jibqa' hemm ġewwa dejjem. At some point irid joħroġ. U hemm evidenza wkoll illi jekk il-baby jibqa' ġewwa għal iktar minn 41 weeks, jiġifieri 1 week wara id-due date, hemm iktar riski bħal riskju ta' stillbirth. So is-soltu din id-data dejjem nagħtuha in that week, bejn 40 to 41 weeks, as long as m'hemmx problemi oħra u hemm xi raġuni oħra għaliex għandna bżonn nagħtu induction date iktar fil-viċin. So the aim ta' dawn il-membrane sweeps huwa kemm jista' jkun possibbli biex ngħinu lil-mara tqila tidħol fil-ħlas waħedha u nevitaw l-induction. Għax l-induction fi iktar riski milli jekk xi ħadd jidħol fil-ħlas waħdu. Sewwa.
Jiena l-kontrajt li esperjenzajtom it-tnejn, esperjenzajt induction u esperjenzajt twelit li beda waħdu, illi il-contractions li jiġu waħedhom kont ħassejt, issa ma nafx jekk għax kienu t-tieni darba u għax kont naf kif forsi nista' naħdem magħhom jiena, kont ħassejt li kienu iżjed faċli biex naħdem magħhom. Mentri meta kienu induced għal-bidu iva, ma mbagħad jisom f'daqqa ġew ħafna f'daqqa li ma stajtx laqqas bin-nifs. Mentri naturali kont irnexxieli domt ħafna nikkopja bin-nifs biss. So, bażikament li jiġri f'induction minn barra li aħna l-ewwel nibdew billi nassessjaw noqta l-utru, forsi nagħtu xi ġel biex noqta l-utru jinfetaħ ftit, u mbagħad nifqgħu l-ilma, nagħtu drip li anqal il-contractions li aħna ngħidulu syntocinon. U l-uġieħ li jkollok tal-contractions bis-syntocinon ikun iktar b'saħħtu most of the time. Ġifieri tkun iktar muġwa. Ħafna nisa jgħidu hekk. So yes, but besides that, minn barra l-uġieħ, hemm iktar komplikazzjonijiet assoċjati ma' labor li huwa induced versus li tidħol waħdek. So aħna għalhekk nippruvaw nevitawha. Nekem jista' jkun ifhem naturali. Eżatt. Dejjem aħjar f'kull ċirkustanza. Ma nafx jekk xtaqt issemmi forsi xi punt ieħor rigward pregnancy li forsi stajna missejn. Ovvjament ma semmejniex kollox, we went to a brief up, provajna ngħaddu ftit it-tqala pass pass. Ma nafx jekk kienx hemm xi ħaġa forsi importanti li tixtieq issemmi, forsi li mara tqila tajjeb li tisma' jew ma. Jiena naħseb ara in general. It-tqala hija a time in your life which can be very beautiful. Jista' jkun li jkollok problemi wkoll and it can be a very anxious time. Ġifieri mhux kulħadd l-istess. Ikkun vera. U importanti wkoll li dak li jkun forsi jeduka ruħu u jkun jaf ukoll what to expect. U fil-fatt l-isptar hemm sessions apposta għal expecting parents, il-parent craft sessions. Imma vera edukattivi u vera importanti. Vera importanti, naqbel. U wkoll illi aħna dejjem available biex niddiskutu whatever can be on their minds. U li l-iktar importanti wkoll illi ma tiffissax fuq pjan u x'ħajjiġri, ġifieri meta pereżempju tiġi il-labor ward, you need to expect everything, sfortunatament. So you'll have a plan, jkun hemm xi ftit pjan like, okay, jiena pjanata l-vaginal delivery, imma ma tkunx taf x'ħajjiġri, ma tkunx taf x'ħajnqala. Jiġifieri inti l-importanti li tipprova kemm jista' jkun tkun kalma, tisma' dak li qed jgħidulek, tagħmel deċiżjoni based fuq dak li jgħidulek, imma come what may, and you try to be as calm and open as possible. Ek naħseb dik tikkawża ħafna ansjetà. U jekk inti you're aware li these things can happen and you're educated about them before, għall-inqas tkun taf fuqhom. U jiena dejjem naħseb li knowledge is power. So li hija xi ħaġa li tikkalmani żgur, iktar ma nkun naf, well, tkun taf iktar forsi tinkwieta u le. Imma ġenerali naħseb li jekk inti tkun taf x'jista' jinqala tħossok iktar kalma. That is the aim of this podcast fil-verità. Exactly, that is what we're trying to do. Ġifieri żgur aħna naħsbu hekk int. Jiena hekk nemmen li nippreferi li nkun naf isma' hemm A, B, C, D, E. It can be any of them. Exactly. So ħanipprepara il-moħħi għal kull eventwalità. Eżatt. Ovvjament nixtieq li jiġri l-A u mhux il-E, imma whatever. Issa mder jiena xi ħaġa li kont iżomm ġo moħħi illi kemm il-midwives u kemm il-gynies anke jekk forsi ma tinsertax il-gyni tiegħek li tmur għandha normalment tal-visti, l-aim tagħhom huwa illi fl-aħħar mill-aħħar joħroġ dal-baby buċċ il-ġid. So bħalma hija sodisfazzjon għall-hom hija sodisfazzjon għall-midwives u għat-tobba. So konna ngħid alright, mela ħanħalli ruħi f'idejhom huma jafu x'l-aħjar, ovvjament l-hom ikollha l-intuition tagħha, ma huma jkunu backed by knowledge, allura konna ngħid jiena da f'idejn tajba issa we go with the flow. Eżatt. Aħna dejjem lejn mhux
baby biss, healthy mommy, healthy And baby. healthy baby, eżatt. Għax pala l-om inti taħseb biss forsi fuq il-baby, maħna nkunu naħsbu fuq it-tnejn. That is the result that we need, right? Ekku. Ġiri, healthy mommy, healthy baby, that's always our aim. Tajjeb, thank you ħafna, Dr. Sejra, tal-li samt ħafna knowledge maħna. U ninsab ċerta li ġenituri li jew għaddej mit-tqala, jew forsi jtaħsbu biex kollhom tqala, ħajsibu dan l-episodju tal-podcast u btli għal-jom. Nispera, I hope it was useful. Grazzi ħafna u good luck, eh? Thank you. Ġejja ġerni sabiħa ħafna. Fija kif taqbattejt, mux ħalidilhom iż-żvantaġġi ta' fija l-affarijiet li jinbidlu challenges diki. L-isfidi tagħha ma fl-aħħar mill-aħħar ninsab ċerta li ħatkun waħda mill-isbaħ esperjenza ta' ħajtek. Speċjalment il-delivery u x'intiltaqa' mal-baby. Il-moment huwa descrivibbli, ġifieri nixtieqlek ħafna ġid. Thank U you. gudla kbira għal dan iċ-chapter sabiħ li ħatidħol fih. Thank you.